Dobrodošli u novi video. Danas ćemo vam pokazati kako da upravljate informacijama o svom biznisu u AdBooks aplikaciji. Evo kako da započnete. Kliknite na svoje ime u gornjem desnom kutu ekrana. Odaberite postavke računa. Otvorit će se novi meni. Kliknite na opciju Biznis da biste vidjeli sve biznise povezane sa vašim računom. Brzi pristup. Ako ste već prijavljeni u AdBooks, stranicu možete otvoriti direktno putem linka u opisu ovog videa. Ako imate samo jedan biznis, bit će prikazan samo jedan. Ako imate više biznisa, prikazat će se svi odvojeno. Dodavanje ili brisanje biznisa. Na ovoj stranici možete dodati novi biznis ili obrisati postojeći. Uređivanje biznis informacija. Kliknite na ikonu olovke desno od imena vašeg biznisa da biste izmijenili podatke. Pojavit će se svi podaci o biznisu koje možete promijeniti, informacije koje možete urediti, logotip. Dodajte logotip vašeg biznisa koji će se prikazivati na svim dokumentima. Ime. Unesite ili ažurirajte ime biznisa. Naslov. Dodatni tekst koji će biti prikazan ispod imena biznisa na dokumentima. Broj biznisa. Unesite registrationi broj vašeg biznisa. Porezni PDV broj. Unesite porezni broj. E-mail. Unesite e-mail adresu koja će biti prikazana na dokumentima i korišćena za slanje faktura. Telefon. Dodajte kontakt telefon vaše firme koji će biti prikazan na svim dokumentima. Adresa. Unesite adresu na kojoj je registrovan vaš biznis. Kategorije. Opcionalno, ova opcija se ne prikazuje na dokumentima. Podešavanje formata cijena. Na dnu stranice možete podesiti format prikaza cijena, poziciju valute, separator cijena i druge opcije. Kada završite sa izmjenama, kliknite na Sačuvaj promjene. Čestitamo, uspješno ste sačuvali sve promjene. Ako imate paket koji podržava više biznisa, biznisima možete pristupiti klikom na ime vašeg biznisa u lijevom gornjem kutu ekrana. Na tom dijelu će biti prikazani svi vaši biznisi, a klikom na njihovo ime možete im pristupiti. Za dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na e-mail info@adbooks.co.